Deputy Chief Executive Member ke KHATC ba PNC ula kentui ke kenhun jengki arpoi telikishnong bakin yai sya alang namar ladaja bakawan ke jingpen kela thamai ke 6 schedule lahap ban pen kela thamai biang ya ke jing pia ke MDC constituency. Kani ka jing kren jeng u kadai hadin baki arpoi telikishnong no West Khasi Hills kela persya ban penhap no Syarambai constituency ha ke election MDC but ong bagi kwa ban ne bet Hamau Shinrut constituency. Kajing sengu junga hoi na kalian gitu ki arpui di kisnong. Kadon kajing su persya jungi bandra na motion road sya rambrai. Nambar ki kwa la kum benang ne apo motion road. Hoi ngayu iya ki la patai ku boru ba ki kwa ban boycott apa dek haji buka election MDC. Badu ban penpau jika persya ya ga district council. Ni nak lagi juga suduan panong tangga ni kawai. Namari kan yang ngilale menditang haka executive committee lale ruah poka yung dorbar. Dia kakam juga ni kam syong stang haka isi tenrei ka syong ruah haka dorbar. Ka dorbar ka nginlong hadu lakum dugum nuatrai hau Disembar. Tayu bading kong baar. Dia kam long ka besuk hau Disembar bangina keren biang yang kam namar ba. Isu tu baka jing perkrea ya ka. Election MDC kelanang ya syakamat. Tika jing apil juga ya ki perlo kalong tang ni kawai namar ba. Ngayu iba hagi kot kubor. Ba na kalian ki district council North East India jungi. Ka persangkat bala ban pressure ban pendap no ya ka amendment. Dan kawan ka amendment ni ngin naka arpuna ki elected MDC ngin kiu syaka lai pusan mud. De hamning ya ban reorganize biang ban demolition biang ikisnong. Ya kani ketika kabu ke babiang ya kabangin yo ya kaban penbaik bahai ki arpui tikisnong kenang ba kanum kata ya kajing sngau jongki bar kham tam ru kanum penjenjar ya kila dekilek haka headquarter ka jongki namar ba haji sngau jong ada haudi sembar kin tebel no ya amendment kamun within 2-3 month ngathai kala ban pendep mangina kaleng ka demolition dengan ngai bagani ka kabuk sia nam teknik arpui tikisnong ba ngai bagin suthuru kene ba let's say daka jingwan ra ika amendment menta hakadi ka porngi on penbaik na kamta ka jingbit jingbiang jogi arpui tikisnong namar ka jinsu tu jonga la daki ra ya ka amendment jinga 6 del haka hubnai Disembar namar ka jingmut juga sorkar hadu menta ka long baladane ki konsumsi ki berim ka election la kum kan long hapo ubnai hapo arpui jong ubnai February tila daka wan no ka amendment ngathai khandiat banai kan don hi kan diat ka jing pen jalan tang batang ke wei ka long bangi ki MDC te lakut namar ka siksidil ka kan syai ba ngimla bantam ya ka sisnem ban penjalan ya ka jing ya ka samoi tri kam jongi te by chance da kum no ki wan ra ya ka amendment juga siksidil le se ka to kat ne benai ka sarkar haji start kat gubernur kila ban bu yu administrator kabana kalian jungi pada ngilakut no katem junglong MDC namar masuk penjalan ini kat kum ka kendon jonga 6 dil terang ngas ngau bakane ka jing amen ni ka 6 dil ban tabel hauni benai Disembar kadai ka kaburu nam takini ki arpui kisnong bangin yo ban review biang badiluk biang ladadon kam haka jing de bat ka jing kwa ka jongki leng bagani ka amendment jonga 6 dil dari by chance ada ka amendment jonga 6 dil kim tabel mentarung atrai very soon kim tabel na shu apil ya lagi nong song ba kim ya sya aji di bekane